warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jadi mga kasising kami, yang isab kita ni mo ka jaman na to ini, insyaAllah ta'ala. Waktu in guru na to kalasahan, amoy in mukti sin Sambuanga City, sampai pa Kataan Binaybayan niya. Sa amin program niya, irikato, amo na in bunga sin pag-iman, dinat magpalugay, tukbal ko na siya kato taniyo. Wairun na rugay yung kanyang Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, fal yatafadal siyadatu mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasisin Allah Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Harin din nasadya inabutan in suara ini. Adapun in ayat ganap pangadjian yatud namu maun pahadarat sing kamu. Ayat hikakauhaan tagwalu. In ayat ini hasuratu Saba. Mga kakasisin Allah Ta'ala, di ayat ini yanugharaan kita niyo si mahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala hipagpakukusog sin pangatayan tumaalok pamahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat supaya ri sila makibad, di sila imibog. Sin piaibog si manusia di dunya ini. Piupok nila na sadya. Ing kaibugan nila, iban kanunungan nila, amo impiaibog, si mahasut si mahatinggi,
Allah subhanahu wa ta'ala piyahatud niya kanabihan iwan hakarasulan aula-aula na ingkahinapusan naghatud junjungan tanyo alaihi salatu wassalam. Mga kakasisin Allah ta'ala taingugan tanyo impalmansin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Firman si Maha Suci, wayroon maksud na mo nagpara Nabi kahinapusan, iwan Rasul kahinapusan. Li jami'il khalq. Piara na mo siya pakatan tan mahadjana. Ingkatan mahadjana. Arab, iwan bukun Arab. Imaksud niya sa jaway naruhaying mubashiran lil mu'minin. Ba't supaya magpakuyag ha mga manusia. Impagpakuyag day nga Tuhan, amod tin siya rayaw-rayaw. Ingkakuyagan day nga Tuhan, amod tin siya rayaw-rayaw, ammalan sin atay, ammalan sin kabuhi, ammalan sin pituang gauta baran. Ampay pakuyag day nga tao, ampakaw kiuyakan, lunakan nakaw, sing kasusahan. Lunakan nakaw magproblema hakabuhi, aula-aula hakamatay. Uy, may tayad to. Imano siya, wayron maksuddo kaing piyapan jari sintuhan, daing sin magtag-ipon, mag-ibadat, tunggal, pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Tumayma sindaakan, iwan tumangkisin liangan. Mga anak po, intimay madasim pagpakuyag ini lil mu'minin. Amura mga sila bariman usog, iwan bariman babae. Mayta. Kalna timataallo kinatay nila. Insuara nila, in pito ang gautabaran nila, tunggal pamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila nakibad, wala sila imimug. Sin makakibad, iwan si makaibug diya dunya ini, tiyanto nila hindi dunya, pasaw. Day dama pasaw. Ingkabuhi taniw mapasaw. Impagkaon na to magkapasaw. Ingkataan pakaradyaan na to malanyap. Aun hulaan na to di na malanyap, di na mapasaw. Piagsad diyahan sin bariman, tiyayma nila yung kakuyakan ini. Uno yung kakuyakan yan? Sulwa dunya, iwan sulwa hadlaw ka na ka. Unin sulga dunya an-na'im nikmat sinallahu ta'ala. Liupasing kamatauran manusia in nikmat yanug hana karila sinallahu ta'ala. Bari iman dahin wala nang lupasisin nikmat. Nikmat kabuhi wala na lupa sa bari iman. Nikmat kusog wala na lupa sa bari iman. Nikmat pagkaon, nikmat pag-inom, insya barang sin nikmat yan ugara kanila sinallahu ta'ala, napakay nila sulga dunya, dahon pa sulga, kakal paadlaw ka na ka na.
Ayan mga tuan. Bariman da, ingkiuyakan. Sin pakuyag dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Sin hisiusyun himinang simmarayaw. Haatulan, maka din akal niya, maka din atay niya, maka din suara niya, maka din syahwat niya. In sila yan. Ingkatan hinang nila, laway rin nga pag-iman, ug iwan uyan. Imbukon bariman, makugiwang makuyag sila pag masyat. Inimat na pakay nila napasaw. Bunal kaya sarapan sila, bunal kaya narawan sila, sa insyarap iwan lanab, wal iyazu billah, hadlaw susungon bang di makatawad, ulaika ashabun na. In sila yan. Suku sinapinal ka jahannam wa ma'wahumun nar wa bi'sal masir. In paghulaan nila kayo, in paghulaan kayo, sangi paghulaan, may baon makatuligi maddo. Sabab kal na wala sila kiyuyagan sing pagpakuyag sin Allahu Ta'ala. Kiyuyagan sila sing kakuyagan. Piyakuyag sin taong, piyakuyag sin isiyo-siyo, in kakuyagan kabayaan sin Tuhan nabaliskat kaya astulan nila. In bariman usog, iwan bariman mabai, makuyag sila hakabayaan, in mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga anak po. Uno pa'y maksud sinallahu ta'ala nagpara kay napusan Nabi Wandasun. Bashira wa nazira. Uasin pagpakuyag, pagpahali. Etaan, pagpakuyag ka. Iwan, paghali ka. In bariman, amo rin naghali. Imbukon bariman, way naghali. Impamong nila, siyo-siyo na lang minusog marayaw. Nahinog ng kakatan, mga anak po. Way usog marayaw, way babae marayaw, amurain makad. Sin kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Piyakuyag sila sin sulga, bariman da. Piyaanib sila, dahil nga pinal ka jahannam, bariman da. In kamatauran, way naghanib, way naghali. Mga anak ka po, manali kita niyo marayaw, aula-aula yari kita niyo hajaman kahinapusan. Aula-aula yari na kita niyo masanakumun, diya hapon tago rin kahalan sintaw. Hindi da makumun, ibang misan na kumun mahalulay, alladhina amanu wa amilu salihat. Amura imbar iman usugi wambar iman babae, tiapilan nila sininang marayaw. Tuba lahum wa husnul ma'ab. Timap pa na sila sing karayawan din nga Tuhan. Bukun timap pa sing karayawan din nga tao. Bang karayawan din nga tao magagaw. Ada po ning karayawan din nga Tuhan way magagaw. May ta, kaon niya sadya yung suko niya, kaon niya sadya yung bahagi niya, kaon niya sadya yung biyayta kaniya. Taano yan mga anak ka po? Tuba lahum, nagdapa-dapa sila sing karayawan. Jakpat sila sing karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat. Imbukon bar iman,
impanay nila sinjakpat narugaying. Ampay bariman, impamaham nila, impanaimay nila sinjakpat, amuin, wala nakabutas, dahil hakabayaan sintuhan, hakatan nikmat, wala siya miutas, dahil ha pamandu, kabayaan si mahasud si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Uno pembeta sin mahasud si mahatinggi, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Kumakawa. In kamatauran si manusia. Yung kiruna. Wayahtahjiuna. Nang lagi-lagi sila. Di nila pagkakaraning kabimbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nang lalawag sila dalil. Biasin Yahudi van Nasara. Oy man kabakan nila dalil. Liarak nila inunuan pa nila biyeta. Amuan lang na indeng Allah subhanahu wa ta'ala. Sin bukun na bunda. Na ayat dugayng palmansin Tuhan. Pabaitanin ummatin apusan. Wala takunanna minal ladhina kazzabu. Ibut ayaw sadya kamu simingud ha mga sila. Simub na sila namuting patuhan. Matari na sila mamuting patuhan. Tiyarihan man sila namuting patuhan. Di nila nakasayuhan, favorite nila na rin nga pagkaon, in pagputinghan tara sin sila magkahi. Walakin na aksaran nasi, la ya'lamun. Ang kamatauran si manusia, di nila hatihon marayaw. Di nila man hatihon marayaw, siulang nila na. Di nila man atin marayaw na sulang nila na nang lagi-lagi na. Baran niya, insiulang niya, baran niya, in lagi-lagi. Wala takunanna minal ladhina kazzabu bi ayatillah. Ay sadya kamu simingud si mga sila nang himuti nga sarasin Tuhan. Hakayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagbiliwan nila, ingat nila. In pagbiliwan nila, akal nila. In pagkahakaran nila, amin pag-isun-isunan nila. Narang bihatin na yakarun sin tao, patakuna minal khasirin. Nakasuod na kauyan, hajumlahan si mga taulugi hadarat sin Tuhan. Sa darat sintao, hapangatod mo, hapanganal mo, ikaw na intao. Kataod-taod, untong. Kataod-taod, karayawan. Na aon naglilista ka to. Aon malaikat piya paakaran kita sinallahu ta'ala. Rumiwan adlaw. Ladayna raqibun atid. Paiman sinaw ta'ala, in tiap-tiap hang katauring kaniyo yan. Yan aon malaikat miya makad kaniyo. Inambuhok magsulat si Marayaw. Inambuhok magsulat si Mangi. Kano yan mga tuwan. Kaya hakad yan si Bariman. Imbukon Bariman, wala lang na nakita ka to. Nabihaon to misanoy nakikita kay mo aon CCTV. Masuk na saan magkahakadin tao. Sin aon nagaatod kaniya. Kaya tapukan niya na yama niya, kaya tapukan niya na yung bagay niya, kaya tapukan niya ng katantahan. Pagkita niya, yan yung pangakal niya, CCTV. Adlaw susungo, ni pakita kaniya.
Wa man ya'mal misqala jarratin khairan yara, wa man ya'mal misqala jarratin syarran yara. Yusi ni minang simarayaw. Pakita da kaniya. Yusi ni minang simangi, wala niya tiyawata, ni pakita da kaniya, yung kagi niya naginang simangi. Nakadti ko nun doon. Hingi lupa yan. Dahil nga sabab yan, imbar iman, kauhan, tagupat ka dyan. Di nila bugtuon yung pasugpatan sinatay nila patuhan, di nila bugtuon yung pasugpatan sinsuara nila, impito ang gautabaran nila. Maita. Sababing syaitan. Mamugtoy sumud palawm sinbaran simano siya harap pa jantung niya, inlawayan niya, katan uwat. Kaya hagad sadya sin kamatauran, bariman dain nagamal pamarayaw. Mga anak ka po, mag-uus-us kita niyo pahinang kabayaan sin Allah Ta'ala. Aula-aula magdurunggo-dunggo, magdaratong-datong katutan niyo. Amalun qalil, al-ajru alayhi kasir. Hinang tiyo-tiyo, intong baskan niya sa taon-taon. Di kaukukan simbihan. In kamatauran, wala kiukan. In makug, iwan makuyag. Bar-iman usog, iwan bar-iman babay. Dahil nga sabab yan, unumbulan pa limabay, unumbulan pa susungon, nagsasadya na. At awaway na unumbulan, nakatan simbulan, nagsasadya sila. Unin siyadya nila, pagkaon ibang paginumbukon, nagsadya sila, sinbiyata kanila sintuhan, wajib hinangun sin jasad, wajib hinangun sin nyawalihan. Mga kakasisin Allah Ta'ala, unin biyag bukan nila yan, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Palman si mahasut si mahatinggi, hinangan niyo imarayaw kabayaan sintuhan niyo. Ayaw sadya kamu maginang simarayaw kabayaan niyo ri kabayaan sintuhan. Magmula na kamu. Mga anak ka po, lilingon na to marayaw hamasan na to. Ang pakita niyo ri kalupasan nikmat wala kiyarihil ha umat na kaunay nikmat dihil ha umat ini. Habang man sila makaibadat marayaw, haupu-haupin umul nila, haupu-haupin waktu nila, innakaw na rin kanila sa taud-taud. Waktu sa taud-taud pangumulan. Na. Tiyo hinang mataudin tungba. Biya sinuno. Nagpupuasa siya, magpabuka siya. Tuwig sadya, way patimla. Mukbaso sadya. Impahala sin pagpabuka niya yaddo. Pahala sin hamuk tao nagpuasa. Di ka kuyasan impuasa niya. Imbar iman, kiuya kanan. Imbukod bar iman. Nang lalawag, isiwalong ni makadunit ka to. Siway makaril ka to. Imbar iman, naglalawag. Taniw yan, mga anak ka po. May tayad tunin pihong niya, mardatullah. Supaya raman kakuyaran siya sintuhan. May tayad to, tiyat tanto niya, bang siya kaya kuyaran sintuhan. Bang siya kaya lasahan sintuhan. Habbaballahu ila jami'il khalq.
Pala sa hunda sintuhan kaniya ingkatan piya panjari. Ampas siya nagtuyo. Magpalasa. Lasahon siya sintaw. Sa pag-ubusin la sa yadtuay na. Pagkaubusan ng tao, hindi pagkaubusan. Ano madlaw, nagbabay tayong tuhan. Si mangayo, dihilan ko. Tuhan mangayo. O mangayo, umarap pa kaibanan. Ginisan na yung pangayuan sin tao. O doon ni astajib lakum man sin tuhan. Harap niyo marika ko mangayo ay kamu tumuligi madto. Naginisan na nakatuligi na pa mga kaibanan. Ginit babarapan na impiang ayuan sin tao. Janji sa to sintuan uduni tunggalan niyo sa jem pangayo niyo suhod marika pangayo nurwa. Bang niyo yan iagad impangayo yan indua yan astajib lakum ako'y magtatayma way makatayma dugay. Nga sabab yan na inunin na yung tao may tako nilang nangangayo sa kaliway. In pagdihil sintuan simpangayo mo to. Ada kala hikay sa tiara manaridto kayo mo. Hikarwa, ada kala tiangkis na kayo mo mangigyan tiyan na pamarayaw. Ada kala hiril na kayo mo rin magsamabutang. Di magpangakkalin Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuklipul mi'ad. Sa bunal tuon, imahasot si mahatinggi, di siya magpamaluwa janji haipon niya. Na siya magpamaluwa janji. Mga anak ka po, waf'alul khaira, hinang sadya kamu. Kaya wajiban kamu maghinang, sabang kamu maghinang, amoy marayaw. Marayaw bukun dahin kaniyo. Marayaw bukun piyag-isun-isunan niyo. Sa amoy marayaw, biyay ta sinabi niyo, dahin hatuhan niyo, hiyatod niya maun kaniyo. May ta mubarakun sa taud-taud baraka. Magkagunahan kita niyo hinang mabarakat. Bangkita niyo rin makadtupahin ng mabarakat, inlawan si bukon mabarakat, bala, mulka. Waliyadu billah. Na, patakuna minal khasirin, nalugi na kau hadarat sintuhan. Di hadarat sintao, nahipo kau sinuno. Hipo kau sing karayawan. Dahil nga sabab yan, aun mo rin nangasubhakuro. Hamasasin Imam Shafi'i. Yung pangasubukan niya, sa taud-taud ayat biyayta, sila ito'y magparuntungan. Sa taud-taud ayat daysab, sila ito'in halawang kalugian. Na mga subukan milang na kayo mo, guru, uno to din lugi. Uno to din kalugian. Lugi ha pag-agama. Unim maksud sin lugi ha pag-agama. Nala, unim favorite sin tauro ha. Sin Iban Bulawan. Pagambuldaan sin taon boen. Kaya kanyan mataw, di rin mabaya tiyo-tiyo. Di na maubos halima, haliog. Di na maubos sa gulamay, habukton. Ala, ginis babarapan. Nabangamad ting kaibukan sintao. Insin mataod pagdaya, inbulawan mataod pagdaya. Aun ganapi. Ganapin pagdayayad do. Uno yan.
Al-adabu ma'allah. Al-akhlaq man. Pagdaya kau marayaw addat magtuhan. Pagdaya kau marayaw addat papagkahi. Na ini naiga masa nato ini. Bukon maaddat magtuhan. Bukon da maaddat papagkahi. Nawang naigin sin, naigin bulawan miskin. Insangi ka miskin, amunin tawri maingat magaddat patuhan. Insangi ka miskin, amunin tawri magaddat magkahi. Mga anak ka po, imbar iman nalangkom niya karua. Matawd da sin niya. Matawd da bulawan niya. Maaddat siya patuhan. Iman, maaddat siya papagkahin. Naasubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno immabuga tatimbangan. Hinang sinta. Ahsanuhum khuluqa. Sarayaw-rayaw pangaddatan. Nakita nyo yung tuwan. Ginis din akaroon sintaw addat. Imbar iman inakaroon niya pangaddatan amunin hindo sin Nabi. Kana khuluquhu al-Quran. Panghindo sin Quran. Iniagad niya pangaddatan. Dahil nga sabab yan na pagpuasa ini maghangkaaddatin tao. Tao mangi, mang siya nagpuasa, maghangkaaddat na ibang tao marayaw. Maghangkaaddatin tao rihon. Dahil nga sabab yan, bukun to'y mahunit. Hinangun indaakan, bukun to'y mahunit, tangkisan iliangan. Maghangkaaddat, pagbaita kanila sintuanin yan mangi, tinggalan magto. Wayroon magmama, wayroon magsiga, wayroon mag... Ayan mga to. Na. Wap alul khaira. Hinanganiw sadya imarayaw. Nautuan na mo, bang na mo na hinang imarayaw, unuin kapalit niya. La'allakum tuplihun. Supaya kamu halawm karayawan, supaya kamu halawm paruntungan, supaya kamu halawm nagkakasiman naglasa. Amasa na ito ini, sambil magtiyaw, hindi na maglasa. Kimbi na lang ng bayho mo, kunot na yung tuk-tuk mo. Kung ibang biyad to, unimpiyag asawahan, unimpiyag banahan. Lingkan. Nahuon, bang nakala mo din lingkat, tiyo-tiyo da. Sa unuin sabab, magtag-ipod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Litaskunu ilayha. Magpasanyang. Maghula-hula di hababaw singgumi. May ta sila sumanyang. Mag-agad-agad. Magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kaya panjarihan kamu sintuhan. Hipag parayaw sing kabuhi. Hipag pahanong sing kabuhi. Hauno yan kabakan, harwa magtiyaw. Hauno yan kabakan, ha magpaw family. Makuyagin ama, kakitanin anak niya. Makuyagin anak, kakitanin ama niya. Bihaon. Aun na rin haama, pagkita ni hanak. Aun na rin hanak, pagkita ni hamaas. Tiyo-tiyo da. Dahil nga sa babiyad to, mga anak ka po, mag-uus-uus kita niyo, la'allakum tuplihun. Hiyapahan sinallahu ta'ala. Alawang paruntungan kawan tagupat ka dyan. Hinda siyo. Hinda bariman.
di magkalugi. In malaggo para kala iya alop si mano siya dumi wanadlaw duara. Kakuyakan iwan kasusahan. In bariman bangaong kakuyakan. Hipagsuko nila patuhan. Hipamudji nila patuhan. Unin resulta. Pakana khairan lahum. In kaaunan nila yan, nakabuhi, marayaw sila patuhan, marayaw sila papagkay nila. Bang, aon dumatong kanila kasusahan, sabar. Pagsabar nila. Iwi nila pagkabayaan sin Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amot din ipamung nila. Ampa sila rumo, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlub liya khairan minha. O Tuhan ko, uy pagtuhanan ko tunggal, ikaw ra sa bunal-bunal. Inakuring kayo mo, magbalik da ako matungkay. In di matungka ko ununo na musiba, ganti ka ko pasarayaw-rayaw. Dahil nga sa babian, imbar iman bangaon dumatungkan niya karayawan, magdurunin dayaw. Mangita, iagad ning kabayaan sin Tuhan. Bangaon dumatong kaniya kasusahan uno na. Sabar. Pagsabar niya pa Allah Ta'ala. Pakana khairan lahum. In resulta niya harap dakatan pamarayo. Huwag makahinang hadto. Di mo ka ba kanimbihad turagbos? Hay siyo tumpukan. Kabakan mo rin bihad turagbos. Lil mu'minin, ang mga bariman usog, iban bariman babay. Dahil nga sa babian, mga anak ka po. Magdurunggo-dunggo na kato taniwin bulan sa rayaw-rayaw. Ingkatan bulan marayaw. Kapiabid da sintuan ng bulan Ramadan. Dahil nga sa babian, subay aundahon na to, dahing habulan Sa'ban, pag-ubusin Sa'ban Ramadan. Unindahon na to yan, lumamod kita niyo min ahlit takwa. Pamanga sila nagmamabuga matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinda siyo sila yan, bukon ngan, takawa sipat. Uno'y sipat si mga ahlut takwa, di tak kato taniyo. Number 1, silaturrahim. Di nila bugtuon yung pagkasilasa. Misan bugto na sintaw kanila yung pagkasilasa di. Di sila magkaiwa-kaiwa. Himarap sila patuhan. Bukol na sila himarap madto. Sa harap nila na pa Allah subhanahu wa ta'ala. May tayad to, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamhumur rahmah. Imbar iman di pagsumuhon maglasa. Imbukon bar iman lasaon ko yang pagkonsumi astulan. Maita aun atulan iagad niya. Aun maksud iagad niya. Di niya man makain niya to astul. Ampay bar iman impiyuhong niya rin nga Tuhan. Bukon hataol liyasan niya. Maita magkapinda in kahalan, magkapinda in lupa, magkapinda in katan pakaradyaan na to. Allahu Ta'ala ri. Na, arrahimuna mga sirari laulon. Tumukbal sin pagkasila sa kabayaan sin Allahu Ta'ala pakatani palasa. Yarhamuhumur Rahman.
Sila yan, ning kalasahan, sintuhan, hadlaw ka na. Sila yan, ning kalasahan, sintuhan, di adunya. Sila yan, ning kalasahan, sintuhan, di nga dunya, sambil padlaw ka na. In bukon bar iman, di sadya sila kalasahan na dunya, pag-iig nila rin nga dunya, pagdatong pakubol. Mga anak ka po, maun kita niyo pabayta yaddo, alamat sila turahin. Pagkasi pampaglasa, nagbugto hamasa na to ini. Si panghindwaan na to, Allahu subhanahu wa ta'ala. Bang nato di nakaamalan, misanda kuman panghindwa. Tumakawa. Yarin pabayta kato tanyo. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Parman si mahasud si mahatinggi sa bunal tuding siya yaon bayang ampunon bayang lasaw. Uy, biya dinindagbos simbayang ampunon siya bayang lasaw. Misan panabiya bukallaw dindusan niya. Misan panabiya sinablang sin langit iban lupa indusan niya. Tiyagda siya sintuhan bukun siya piyagamahan. La taknatu min rahmatillah. Ay niyo bugtua. Ay mo bugtua in rahmat sintuhan kay mo. Biya nahan lago sindosa mo, ampunon da kau sinuno. Kau tuan. Aula magdurungga na inyo. Na. Unin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato dunitan na imbaran mo pagkabayaan sintuhan. Ay mo na dunitan imbaran mo, iban sinyawalihan mo, pakabayaan sin napso mo, pakabayaan sin sahwat mo, pakabayaan sin akal mo. Mula na ka. Mataod nagmula wihandag mo. Na. Wa inni laghaffarun, bin ako pa man sin Allah Ta'ala, bayang ulungon, bayang ampun. Kanda siyo, liman tab, siyo nagtawbat. Simanggup pa Allah Ta'ala. Di na siya mag-isab-isab. Pagubos, mana, nagparat siya marayaw. Pagubos, wa amila saliha, iamalan na yung kabayaan sintuhan. Pagubos, sumahtada, iagad niya inatulan kabayaan sintuhan. Murah-murahan mga anak ka po. Magdurunggo-dunggo na kato tanyo. In bulan kakuyakan si mga bariman, lumamod kita niyo. Magtagipon sa rayaw-rayaw. Biya simpagtagipon sin sila nakauna. Tiyo-tiyo paisab, inyanog karila nikmat, inamatan nato ini sa taud-taud. Ini karayawan, iyanog hara sin Allahu Ta'ala, pakayon nato, hikarida kato tanyo sintuhan, pakayon na to, pahikaulong kato tanyo, si mahasot, si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala, tugtog na rin to, uuhon na to yung jasyad na to, uuhon na to yung nyawalihan na to, patalukon na to, pa magtaat, iban, magibadat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alallah subhanahu wa ta'ala at tawfiq wa sadad, وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.